Assalamualaikum, hurmatli No'g'at xabar jinoyat o'tgandan qatnashchilari. Bugungi kunda 21 avgust 2025 yil biz No'g'at rayoniga qarashli bir oila hukumatining Atlantika kafesine keldik. Şol yerde aile No'g'at rayonining bo'yicha aile hukumatlar bo'yicha o'tkazsa bo'lib жатат ekan festivali, jarışlari. Hozirgi kesek Жаңы No'g'at bilan bir oila hukumatining adamları, ondan keyin 2025 yıldan 21 oktyabrda Kokbel bilen Gülistan aile hukumati jarışat ekan. Hazır Bel aile hukumati bilen Жаңы No'g'at aile hukumati jarışıp жатат. Ülkesi ko'rsatmalar bo'lib жатат ekan, hurmatli onalar, qarangizlar. Şonda ile şonu bilen birge bizge demek Жаңы No'g'at rayonidagi kompaniya banka telefonini bildiramiz. Bizden alsa like bosib kontent o'tkazgan hurmatli onalar, katta onalar kerak bo'ladi. Manavi sol жақта Bel aile hukumatining turg'unlari. Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кубанычтуу күнүңүздөр менен бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу биздин катышуучулар, Жаңы No'g'at айыл өкмөтүнөн келген танаттуу инсандар, бир айыл өкмөтүндөгү талаптуу инсандар жана ошондой эле биздин район боюнча маданият үйлөрүнүн жетекчилери, көркөм жетекчилер, ошондой эле биздин көрүүчүлөр, биздин көрмандарыбыз, биздин демөөрчүлөрүбүз. Баардыгыңыздар куш келипсиздер. Кол жабуулар болсо. Бул күндөрдүн бири анткени бизге No'g'at райондук маданият үйү бөлүмү тарабынан ушундай тапшырма берилгенде, ар бир айыл өкмөттөгү маданият үйлөрү эриктеш болуп, ушул ыркесе ыркелген өткөрсүн деген ушул сунушту баардыгыбыз бир добуштан кабыл кылып, ушул өткөрүлүп келе жатат. Буга чейин башка айыл өкмөттөрдө 6 айыл өкмөт өткөрдү. Мына бүгүн ушул бизде ушул ыркелген ыркесе уланууда, ошондуктан баардыгыңыздар ушул бүгүнкү кечебизге куш келипсиздер. Бир 2 мүнөттөн кийин ушул иш-чарабызды баштайбыз. Сырттагы меймандар болсо чакырыңыздар, жолдо келе жаткандар болсо айтыңыздар, шашылышсын. Убакыт кымбат, ошондуктан баштайбыз. Bekle sola. Sanatkarlarımız bana birleşiyapmiz. Nima deyishim? Yaxshi pullarga yetarli. Qancha ochdingiz? 80. Maşallah, eng oqsoqol ekan Жаңы No'g'atdan 80 ga chiqqan. Кутмандуу кубанычтуу күнүңүздөр менен бүгүнкү биздин жалпы коноктор, меймандар, биздин маданият үйлөрүнүн жетекчилери, көркөм жетекчилер, айылдаштар, баардыгыбыз үчүн бүгүн кубанычтуу күн. Биз ушул ыркесебизди баштаган турабыз. Бир жакшы кол жаап койсок, келиңиздер, өзүбүз үчүн. Баардыгыңыздарга келгениңиздерге чоң рахмат деп ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе биз başladık. Tübülhan tübünün kıdır darıgan, başkatası barıgan, başının kıdır darıgan. Düşkün düşmanın boğun, tübünün kuday bulduğun, tünü ötkün cerini, türdü çınarının. Bastaşkanı on boğun, başının kuday bulduğun, bası ötkün cerini, batırman az kök çaldın, bazarlık ala unun. Hay mene gülüm bir ötünüm düşkün
Halkı menen kömeştün şiresinden bütkönдөй. Tündük menen düştüktün, tünögünen bütkönдөй. Tüktü kırgız jurttun eginen bütkönдөy. Rısı kırgız halkımdın en ağınan bütkönдөy. Oy, ey, jarakkan köktön düşüyor kalganday, kök jaman asbatırdı. Köktün düştü arganday, suldan çıragalganday, sultan banas batırdı, suğur uçtarganday. Jer götürgön bakbanday, jer canavagın derse. Jetken gana manas kaban, jekelep sahip alganday. Hey! Orkeşteki bağlaray götürüp götürüp balvanı kanı sayıp kardeş bir uzatma babalanı Ozma yetecek sağlanı yüzde bir soru böyle cazip balvanı sandık dolumay dedi sakan koşa bal dedi üç karıma yalı boğazına sal dedi üç karıma yalanı üç kaytara sallanı üç karıma bayları yüksek koyma camadı aslında koyun çiğindi o depçeyi sallanı o balıksı süt çıktı ikincisi su çıktı üçüncüsü kan çıktı çıdaya bayoş oldu vay viciden can çıktı boyudum açtı bağırıp boyudum artırdım mallar soyudum Aziz ana halkım, tinchlik severim, dostlik tuğanın tikkan, mahir çeverim, yo'llagay ushbu kun yosh ila qarim. Жаңылуқат ай hükümetinin таланттууларын атынан, бел ай hükümetinin таланттууларын атынан сиздерге жалындуу ысык салам. Ноқат райондық мемлекеттік администрациясының 2025 жылдың 23 январындағы Қырғыз Республикасының ұлттық дем дүйнөлүк биіктік өңгү жолу жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруудағы Қырғыз Республикасының президентінің Ош облустук ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2025 жылдың 25 январындағы номер 52-16 бұйрығын атқаруға алу мақсатындағы номер 14-10 бұйрығын атқаруға алып, Ноқат райондық маданият бөлімі тарабынан uyushtirilib жатқан Жаңылуқат ай hükümetinin, жана ошондой эле бел ай hükümetinin достук өлкөсү кербелин баштап коюуга уруксат этелиңиздер. Уруксат этиң урумду. Акыры келмей кезек бар. Урумбу же кийинби? Qani davramizga qo'shiling do'stlar. Baxtimiz haqida qo'shiq aytaylik. Jonajon vatanga sof sevgimizni quvnoq kuyimizga qo'shib aytaylik. Mahfuratxon Kenjaqulova o'zining talantini atqarib beradi.
Konar Canlıkat Aile Kuvveti'nin madaniyat hizmetkeri Nurlan Akbay bağız gelip kaptır. Selamun Aleyküm. Özünden kişiden malumat verip kerseniz. Assalomu alaykum hurmatli qirg'iz eli. Mana bugun No'g'at rayonimizda Canlıkat Aile Hükümeti'nin, Bel Aile Hükümeti'nin g'ir kesesi bo'lib жатadi. O'shaga ko'p bo'lingizlar, boringizlar. Rahmat, boringizlar, hamma bo'lingizlar. Yaxshi o'tdi. Sog' olun. Atlar kafesinde olacak. Do'st bilan obod uyingar bo'lsa bu vayrona ham do'st qadam qo'ymas ekan vayronadir koshona ham. Bizim hazinemizin kesesine yok olup bir ay hükümetinin kadir barkı enelerinin biri Batır ene kötügün sıylıklarının iyisi talantlı enemiz, acelemiz, sevgili enemiz özünün nasanatıklarının cevap aytmakçı. Hem jamak degen jamakdek, terme degen termedek, koldan gelişince aytıp koyuşka ruhsat etsinler oturan jamaklar. Balkay körüp oturgan bardığına aytam salamdı, jarkıldak çayna oturgan jarpın aytıp salamdı. Salamda şu salt eken, bu milletten kalgan bark eken. Koldan gelişince terme degen termeni, jamak degen jamaktı, ilmelep koyuğa ruhsat etsinler. Hey arkamsa sana jetpegen, haylanın zoldan ketpegen, ağla çimyası, zoldağılı tuturbayı, bulcarlık dünyada, soldağılı tuturbayı, çılgır salsam jetpegen, çırnalı zoldan ketpegen, ağla çimyası, zoldağılı tuturbayı, bulcarlık dünyada, soldağılı tuturbayı, ketpesteyim ne çadan, dünya götürküp bolgonu, ketehimiz gobarımız, keçirin kılsakdayım, açınlar cennet korgonu, boz toprak bozortup, basıp kılatı okşoyu, gıvırağan etçeçu, vacip kılatı okşoyu, çözler atıp ceneydi, için basıp kılatı okşoy turbayı, açınla vacal kelbese, suylasan da candal var, acal geldek kalındı, burgasan da candal var, rızkısı tügönce, toldan büce zoldan bu, ottan büce suldan bu, alıp koyutu cannegin, karı caşka karavayt, acal dircetip kalgandı, Allah vereti canlardan, kırkırdım başım kırlayın, kızıl tırmak cezoyma kızlardan koşurdayın, uzun çaştın dalmaçar, uzattın ömrü, az ekenin bilesin, köldün kanday ekenin, çömün gönde bilesin, akırep kanday ekenin, vayda köldün gönde bilesin, sen dünya, sarılarlıktan kim kalgan, bu dünyaya sanarlar, Mustafa'lıktan kim kalgan, bu dünyada kim kalgan, Allah yaratkan, sandırlar durgan tol kalgan, bu dünyada kim kalgan, uzun sokma jartıragan yol kalgan, Allah yaratkan, olmakkan kim kalgan, ondan başka kim kalgan, aslı belen bilindim, acali cetti göktemde, dünya yatıp caşlardı, kelip durat durmayı, acali cettim. Hazinesi öyle kopsalı, azamatsız. Yaşı 90'lar sadalı, öyle dışında eken. Ökesenizi sunun. Yurtimiz abattır, azat elimiz. Şu azat vatanını kadrin bileylik. Sizlerge özünü tanıtlardan birini gösterdi beradi. Şırınca fidan olsun şarkıyla
Sincan pilav olsun şarkıyla ya hey oyunlar yaylar ya hey soylar karışlar Gönül rahat diye kaldım İnşallah hazırdır Rahat diye kaldım Şimşeğin şurada Ne kadar oluyor kadar. Saçın astindeki ayran Nişanga aldılar Nişan geldi duruna haraçlar Vurulaktır masan kaldım Yarası yıllar Gönül iştah Kızım soğuşan oyna Taşlar Ya dağlı. Nekildeşti takışıvçılar bardığınlarda бүгүнкү көрүлүп жаткан мына şu салтанаттуу майрам менен кече менен достук ырлары кечеси менен бардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктаймын тилегибиz ар дайым элибиз журтубуз тынч болсун аманчылык болсун токчулук болсун бепилдик болсун мына ушундай чырайлуу сонун бир кечелер майрамдар ушундай тынчтык өлкөгө аманчылык болгон өлкөгө жарашат ар дайым ушундай нерселер өткөрүлө берсин болгон мээрибиз аяктап калбасын достарымны алайылар асырайын салам деген сөзүнүн саламын сакталайын өлгөндөн соң 100 марта барып көргөндөн көрө тиригилик чагында бир бара жокулайын мен ошо өлкесине менден кийинки кезекте Айзат эжемге катуулагым келет. Мақал чалып алсын. Андемесе кезекте өлкесиге жооп болуп биздин Кайрагачы айылыбыздын лидер аялдарынын бири АДКнын мүчөсү көптөгөн жакшы конкурстардын жеңүүчүсү уюштуруучу
Ташкент вайзазыке кар чыгарам менен өлкөсүгө жооп кайтармакчы. Buduynur menin yarışım, sevgiler menin alışım. Cümleler söylesine, gürüm yedek sayışım, gürüm yedek sayışım. Çıkmazdan herkes anamda. Biraz gelme gel. Karpay beni zamana. Çaçımda vurul baksana. Karpay beni zamana. Karpay beni zamana. Bayramlarda bugünkü iki dostluk ülkerben bayramımızlar menen çın yürekten kutlayman. Yübünüңүздөргө бакыт каалайм. Мен айлык пенсион комитетинин иштегенине байланыштуу баарыңыздар оорубаңыздар, сыркабаңыздар, ден соолукта болуңуздар, эч качан оору болбой, дайыма жадырап чайнап жүрө бериңиздер. Эми кезекте жаңы вакыт айлык өкмөтүнө караштуу Кызылтай айылынын тургуну Сатыбалды кызы Орозгүлгө, Айгержен балдар бакчасынын тарбиясы Сатыбалды кызы Орозгүлгө беребиз. Ağızdan menен куттуктайм. Bugün endi o'zi erdemay qo'ygan jiyilmachidan o'tib ketuvdi. Bugun endi bitta aytib o'zida beraman. Canlardan canlı okudayım. Gençlik güler kadeyim okudayım. Acayip canlardan canlı okudayım. Gençlik güler kadeyim okudayım. Sizin yanım kibir yanımlar üzgünüm. Gülen yüreğim yanımlar okudayım. Sizin yanım kibir yanımlar üzgünüm. Gülen yüreğim yanımlar okudayım. Saksanmış aşığı, üstünden boşar kalem kaşı. Yanlış gidenler ki ayranı canlardan güzel akılay. Ben geçimde güler kadeyim akılay. Suyunu gelen ki gül gelen her yüz gülüm. Gül gel yüreğim yerine.
Жоғарыма қол çalармен үркесеңіз соныңыз. Анда бесе үркесіге жол қылып, біздің бір айлық өтіндегі жалғыз, қадыр-барту ақынымыз былтыр өзінің бір жаны кедерінен бет ашарын өткөрген Уәжан үшін. Қош келіңіздер, достық өлкербенің қадірлі қонақтары. 2016 жылы жазған екен андан жаш болчумун. Қойыңдай күндер оқшаш қуалашқан, жаштығым бүт өмірім олда алған, асқырып алақсытып көрі оқатқа, тумандай тұнарықта чулда алған. Күндерім қайталанғыз болса жетпес, көңілден шықпаған ет жуса кетпес. Өткен күн өміріме өкінбеймін. Өзімді көріп танайып қыздарымдан, бір ғана өкінгенім іштен сызып, өмір өтіп жатат мұнша ылдам. Bir ғана өкінгенім іштен сызып, өмір өтіп жатат мұнша ылдам. Жашоуды, бұл өмірді, бұл жалған жашоо 6 күндік дейбіз. Менің ойымша, бұл жалған жашоо 3 күндік. Кечеки, бүгінгі, ертеңки. Кечегибиз тарих, бүгүнкүбүз белек, ертеңкибиз табышмак. Өмүр кыска. Күндөр кыска, бир тутам көзүмден бей. Кыска өтүп кетер көз ачканча, тамшанып бир чай бүгүн чай ичкендей. Жашоо кызык, кайталангыс минген жанга. Табышмактуу белеги бар араданга, бир тагдырды тандап аны ала албайбыз. Турмушту токуп минип ала албайбыз. Жашоо кызык алып өлгүн турса, өмүр кыска, кармап аны кала албайбыз. Атам чабан болгондугуна байланыштуу биздин балалыгыбыз тоодо, адырда өткөн. Ошондуктан мен тоону көрсөм, атамды көргөндөй болом, адырды көрсөм, апамды көргөндөй болом. Үлбүрөп, учуп кеткен катындарым, атам менен апам арналган. Атамды көргөндөймүн. Арманым жык, ичимде бөз көрбөймүн. Сыртым сырдуу, терсейип көрүнсөм да, ичим боштук калтырап бош көмдөймүн. Адыр көрсөм, апамды көргөндөймүн. Апам бардай азыр мен көйкөлбөймүн. Суу эңсесе, сур булут сүрүп өткөн, жамгыр күтүп какшыган боз чөлдөймүн. Балалыгым, кумсаймын, сагынамын. Балалыгым өткөн кез адырдамын. Сагынычты артынган жан дүйнөмдү, демин басып суутуп жамгырдамын. Кол жетпеген күндөр кыска, шурудай тизмектешип шуулдаган, шамалдай катты өткөн дуулдаган, сездиңби бул күндөрдүн кыскалыгын? Күндөрдү бир мүнөтчө туюлбаган, күндөрдү бир мүнөтчө туюлбаган, турмушту борон чапкын куюлдаган, сез
bir bu kündördün kıskalığın turnaday tizbegiden buzulbagan. Sezdin bir bu kündördün kıskalığın turnaday tizmeginin buzulbagan demekçi. Bugünkü günümüz uşunday bolsa, ertenki günümüz mından da rahatlı bolsun. Bar bolumuzda, aman bolumuzda. Endi navbatni o'zimga. Bugungi irkasa, do'stlik irkasamiz haqiqiy do'stlik bo'lsin deya qo'shni O'zbekiston Respublikasida tug'ilib, hozirda Qirg'iziston Respublikasini shu Yanginoqat qishlog'ida yashab, madaniyatga ozgina bo'lsa ham hissamni qo'shib kelayotganimdan bag'oyat xursandman. Sizlar meni ko'pchilik taniydi. Ana shu madaniyat uyida Yanginoqatda ancha yillardan beri madaniyat uyi direktori bo'lib ishlayman. Endi bugungi sizlarga qo'shig'im bilan sizlarni mamnun etmoqchiman. Ushbu joyda ko'rdim men gul hayotning nash'asin, gullar kabi bir umrga do'stligimiz yashnasin deya o'zimni qo'shiqlarimda birini sizlarga taqdim qilmoqchiman. Chiroyliydi o'zlari, shirin shakar so'zlari. Balandga parvoz etsin salqinoyning ovozlari. Esa Gulmira xonimni yaxshi qilib jo'q qilib salqinay qizimiz bari seni suydiran degan chaqirma men jo'q qilmoqchi.